بانگا حق جکلها آمد گوارا اسلامی چاندی و هنری Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heyeca ve mxeyrahatın bernama Rojavu siyaseti. Pişti haftiyekten bi mijarên muhim di Rojavê de em pêşverî wene. Nêvanên xwe em teqdîmê temaşavanên xwe bikin. Mamoste Yahya Turan û mxeyratin serçavanatın. Ve Abdullah Xavan û jî bixeyratin serçavanatın. Serçava ahla selam. Temaşavanên heyeca vê heftê em ê di derbarê mijarên Rojavê de xeber bidin. Serê ewil de wekî hûn jî Rojavê dişopînin. Mesela Efrînê heye hêzên Tirkiye û ÖSO ketin Efrînê. İro saetê şevexê de ketin Efrînê peyê de ji Efrînê derket koridora ku ji bo sivîlan hatibû vekirin peyê de hêzên xwe di wê derda derxist. Hinek em bêjin sewal hene lazim e ser vê bêkirin çima di ber xwe neda li Efrînê lewra di derdorê Efrînê de 58 ro dewam kir di ber xwedana PYD li dijî hêza Tirkiye û ÖSO belê li navenda Efrînê PYD di ber xwe neda em ê bi awakî berfireh ser vê meseleyê xeber bidin. Li hêladin Tirkiye û Amerîka di derbarê mesela min bîcê de jî peymanek çêkirin yan jî em bêjin li hevhatinek çêkirin. Tirkiye pişt Efrînê da wê gavek çawa bavêje ji bo min bîcê ev jî tiştek balkêş e. Li hêladin Amerîka jî hinek em bêjin kevir ciyê wan de dibin wek em bêjin serokê Wezîrê Karê Derva ji wezîfê hat stendin. Wezîrê serokê CIA hanin ser wezîfê ji bo wezîrtiyê Donald Trump gelek em bêjin sîstemek nû li gora xwe ava dike. Ev tê çimanê em ê vê jî înşallah xeber bidin. Di nav vê hefteyê de ji teref Parlamentoya Awropa kararek hat stendin li dijî Tirkiye û hat gotin Tirkiye lazim e Efrînê terk bike rojek zûtir ji Efrînê derkeve. Tirkiye jî li dijî vê beyanatên hişk em bêjin dida. Ev tê çimanê çima Awropa bi awakî dengekî bi hevdûr e li dijî Tirkiye vê meselê germ dikin tînin Rojavê. Temaşavanên hêja 7 sal di ser herba Sûrî de derbas bû fîtneyek gelek mezin ket nav rojhilata navîn û di ser herba Sûrî de Tirkiye, İran, Rusya, Amerîka, dewletên Awropa gelek gelemşe çêbûn li vê der. 7 sal di ser de derbas bû bi milyona însan koçber bûn, sed hezara însan hatin qetil kirin, sivîl hatin qetil kirin û bajêr hatin talan kirin. 7 salê vî şerê jî em dixwazin bawayekî xeber bidin. Li hêladin Tirkiye jî mijarên muhîm hene nexasim mijara hilbijariyê 2019 de partî ku wê bi îtîfaq herin hilbijariyê mijarek muhîm e. Me ewa dest bi bernameyê kir kekê Abdullah em dest pê bikin. 58 rojê operasyona Efrînê hûn çawa dinirxînin vê pêvajoyê hûn çawa dibînin yani heftiya çûyî jî me serê xeber da me got Tirkiye bi hêzê xwe bi eskerên ÖSOyê hatiye berderiye Efrînê derdor li Efrînê hatiye dorpêçkirin ji niha pê de wê em bêjin kar û îşê wan zêdetir giran be lewra sivîl hene di Efrînê da peyê de nahêle derkevin lêbelê wek sürpîz çêbû ji me hûn vê pêvajoyê çawa dibînin. Yani beri her tiştî yani sürpriza ku tu behs dike aslında
piştî dor pêçana Afrînê û ew qorîdê derketibûn ew haziriya kiribûn û pêve wê dera ket û pêve aslında nek ev koridora Swîlî ana tedî dibêj bo Swîla vekiriye duê dera di reviyane bixwe ez bi vî çavî lê nanerim. Ji bo çi yani piştî ew dor pêçana wan û ew kanal wexta destkirin û pêve duê dera de muqawemet nekirin û pêve hesabın kirin. Yani hêdî milletê xwe em ê bibêjin yani ew eskerê xwe êk ji derve anîbûn, ji Qandîlê anîbûn yani ji derve anîbûn ji bo herbê evana hêdî derxistin. Yani stratejiyan bi vî rengî bû di Tirkiyê de di Nisêbîn de yani di Cizîrê de di Sûriyê de wê bê bala we wexta ew dewlet wê tê ketana pêxîla hev duê dera di hinek însanê sivîl em ê bibêjin çekdar kiribûn û digot hûn li vê dera işte muqawemetê bikin. Aslında di vê dera de jî me re fehm dike beryana yani berya û koridora em behs dikin piştî ewan nigana kedin û pêve evanê hêdî tehliye kirine. Heta di wextekî de digot ev işte hinkî nûh wê bên tê kevin Afrînê yani takwiyak bê aslında veya jî me re fehm dike stratejîk bû yani ji hêlkê de işte ji millet re dibê va ji hêlkê de millet tê fakat ji hêla de jî de fehm kirin di wê dera de nikarin yani idare bikin nikarin muqawemetê bikin tunere wê dera ew eskerê xwe ew kesê anîne di wê dera de herbê bikin evan kesana derxistin yani ne ev koridora çend roberê ji bo Swîla Tirkî digot ez ê vekim di wê koridor ketine ez bi vî şeklî nafikirim. Di vê dera de ev nokta yani pir mühim de mesela Afrînê de çünkü tunere hêlik koridorê giş hatî girtin fakat ji hêla Afrînê de mesela psikolojiyê tamamê dewleta tamamê dewletê Rojhilata navîn bilhassa ji hêla Tirkî de Sûrî, Iraq û vanê İran dora wê digot wê Tirkî bi ser keve bi ser nekeve. Ji bo çi vê dibêjim çünkü hazirîk giran hebû. Di vê stûdyoya bi were gelek cara em li ser ew sîlahê ge Amerîka gidar bûwan û hazirîk kirine li ser veya dihat iştegelandin. Ji ber vê jî millet digot Tirkî wexta dibê zêde Afrînê kevin wê bê bala we jî wexta Tirkî ev operasyon dest pê kir û pê em pir tiştê dihat iştegelandin wê çuqa zamanî xelas bibe a duda jî wê Tirkî bi ser keve bi ser nekeve. Zaten li propaganda medya mesela mebin PKK'ye PGJ wexta merlê dinerî daime em bi ser dene yani tu zayat me nedaye em bêtir şu an dikujin propaganda bi vî rengî hebû. Ji bo çi vê dibêjim psikolojik tesîra veya li ser tamamê dewleta jî li ser tamamê milleta jî bilhassa jî milletê di hundirê Tirkî'de ji her du hêla jî êk difikirîn yani wê bi çi rengî bi tesîrek pir mezin kir. Yani vê nêrîne artık bi millet re çêbû Tirkî sibê berê xwe min bîçet wir jî bistîne berê xwe bi di wê koridorê wê dera jî bistîne di vê dera de tesîrek pir mezin li ser Afrînê yani li ser millet çêkiriye. Çünkü Afrîn birayê Fatih berê ana jî wê bê bala we me behsa wê kir li gor ev bajarê din. Yani em ana behsa min bîçê dikin û jê vir de ew koridora gişî em behs wê dikin min bîç li gor vana cîkî pir zortir bû. Yani hem bi ça hem bi esasî hem de haziriya hatibû kirin ji bo wê jî millet min bîç Afrîn. Afrînê ez dibêjim. Yani Afrîn cîkî pir asê bû. Yani millet bi vî şeklî difikirî digot wexta vê dera bi dest bike Tirkî cê de ana beriyê xwe bide min bîçe û cê de herkes dibê wê rehetir bi ser keve. A duda tiştê Amerîkayê yani beriya operasyona Afrînê dest pê bike a pir bala millet dikşan digot Amerîka wê çi gavê bavêje ev vêya jî gelek cara em li ser iştegelên yani wê eskerê xwe têxê nexê ev sîlahê dane wê çixwast tesîrê bike nake ya da wexta li ber xelasbûnê bi wê Amerîka di heware çünkü üsê wê divê dera hene wê gav nabavêje navêje em li ser vêya diştegelên di mesela Afrînê me fehm kir Amerîka yani hesabê wê li gor hêla Dêrizorê ye. Dêrizor ana li ser Afrînê pir diştegelin li ser min bîçe fakat asıl hesabê Amerîka yek li ser Dêrizorê ye di Dêrizorê de petrol sedî neh divê dera de sedî not ji sedî not
petrol duve derade adu da şehijde hab üsse Amerika sizde hab de zor edene şiber beji nerina Amerika dibi artık Türkiye yani şive koridor be gibi heve dera ve zarar bigihme şiber beji duhazı de mümbiçede neb harbe duhazı teklina Türkiye bin oyunu zamanı peşte Türkiye ve Amerika mümbiçede peşte çeşitli yani ittifakik ve çebe ve çenebe evya ame bibine. Veli ki Yahya ki Abdullah basa koridora jbo suila hatubun vekirin lehela başur yani PYD dueder bir sivilara derket acaba PYD berxone da ya Türkiye çave xwe girt bi peymanek bi Amerika rahat kirin çuma وها teslim bu. قطعی من نکار بیچ بیت دی وای تبلی سلاح بون دبگه و امونو بیچن دبگه سلاح بوارت نبن به تا سلاح و شارت بن بهوا کی تحلیه بو بن ویا کارم بیچن فقط نب تنی دورده بلکی قالك مثلا تونيل چیکربون دری وکی دجی تدی اوانه درکتن جی جی گوهات استندن جی هاتم خیانی کرن تونيل نی وکی دن محتملا وهبن دوان دران جيد بقى تعلية بو بنهاني وشغاك إنسان بخاز برا بتشاوي بوي برا فيها بيا تركيا جي شعبي خو قرت محقق يعني حسب وهذا بالكي هنا كي جي شعبي خو قرت به فقط بيا هاني دفي اوبراسيونا قدرت بي شاغي زيتوني دي دفينا دي ويلو نتيجة هات ستندن مهم أبي بيد وردي الوقت كي تركي تخمين ذكر جوي وقتي هندكتر زو بدست خست عفرين مهم فياي لورا تركي الجور حسابي خو حسابي بلكي 6 مها 4 مها بهندكاي بلكي 4 مه امي بيجن لورا جرابلس 6 مه بلي الجور حاضريا تركي كر ومهماتي سوقي ورد كر ودقال تبلي بوليسي وجاندارما ايفاني خصوصيه مسائل حركاتي فلان افنا تبدي تمام تركي دان هف حتى دناف هذا بقرعه يجي هناك شاندبون قروجي هبون قال لك حاضريه كي قال لك مزن كربوش بوق اف جيرد بين اوبراسيونا محلي مسكون انسان تيد هنا جيك سيفيل تيد هنا جبو اوبراسيونا ولو حاضر كربون فقط ولو هادي تنقد هندري بس بساعات لبينجا امي بيجن اوبراسيون دس بيكر ساعات حاجتوني باقديه ولو خياني دكي كما بيجن هم وچغا دفي درباري دي بري بلكي 15 روجا بلكي 20 روجا هدي بالخاصه جي هات بحث كرنجو ايج قندي لي هاتون ميليتان بالخاصه كوفانا رافيانه شونه demek ki ve demedi ve naveredi gel ki bana goten ve hevit kirin ve şarbekin bana hediyedi afrini hediyedi tahliye bune fakat evna veya ji med faham kirin ku ev silahı ki Amerika tabun wana gel ki katin desteği Türkiye هات فهم كرن قد هر تشت نفسي لحاجة لازم هم إمكان هبه وهم إنسان جي هبن قاربن فان سلاحا بكار بينن هو نزيكا 3000 أمي بيجن تر و 2000 تياري قارجو تبدأ فان سلاحنا يعني بالتونا مهمات وسلاح الدستوان دي فقط فان سلاحنا بكار نانين أوي جوان ري دي بيش دي اوي قالكي بف سببك مورالي بيدي خراب بف وهم جي وبف سببك بلاجي بفن لولا انسانا انجا قلت وان بمورالي توام سر نقاب كري تبيش دي لو ما هين بيتر و تركي جسارتش فينا بستينك هم بري خو بده من بيجي هم جي لازم بفوي بري خو بده ويالي فراتيجي يعني روجلاتي فراتيجي بري خو بده وراجي و جوانار و بتفد جبر دركبن فقط جاردي هات فهم كرنكو او اليكاريا امريكا تدا بيدي فانا تو فيدا وينا جي بيدي رو ايغو بشتاخو بامريكا بجريد فيدا وان تيتوني روجا امريكا ايشي قضيه كاري وينما ويجي بشت مرا وبرف
والعفرين جي بياكر فاني بالخاصة بيدد ورد حساب نيشخور ذكرين دقو بلكي أسد ور عالمة جالي كي دقو بلكي أمريكا عالمة بكي دائما أب حساب ذكر بالخاصة جي أنها الجوتني واني باشي وشغا ملا جوداري دكي بحثا رجيمي دكن بحثا أسد دكن بحثا يكبونا سوري دكن حتى هيفيج أوروبا ذكرن البته هيفيج أوروبا جي دكرن فقط تبدا او هيفيه وان تبدا فالا دركتن وتشتك بدست نخستن وديتنج تش دستناك كسناي هوارا وان فالي وان امولو بيجنكي جرافيان براستي بله امریکا چوال و تابلویدن هره که عبدالله yani باوایی که اشکره دستک داده پیاده بله وان روز داویه ده پشتی که ترکیه بو ها با آواکی شدید بسر پیاده داد شو جوخه دگو yani askeri mtinin veder az destek nadım lebeli embedzanin ku destek dida peyede hatta min bijel henek deredin aşkere veya dvem hevkarım behevdure tabloya nahak Türkiye ket Afrini Amerika çavaleden herel gor nerine var. Yani şu düse helar Amerika'ra le mesele binare yek je hatta ana Amerika kxoniziki devleta ya da tekiliye ve devletare duxaziş helkede cir o dora ve gitten biku peve durji tişna pe kabul bike. Yani yek je aslında ev peyede silah dane peve hamlak ve je ev bu. Yani Türkiye gitten gayet behele dur gibin ser pazarı mesela me bejim bin ser masi git ser tişna gibi emel hev bikin destek o xurt bike. Yani Türkiye çünkü diroka Amerika'da veya pırder bastı. Yani devlet ki de tengayet dehele mesela kedi bu kuvvet kedi dur ev devleta dikşini sermaset ve benevam tut tengayet hiştiye eğer tutxaz ve mesela çare serbe be varam tekili nabikin ev kuvvet be istimal cikriye yani İran bejin bir peydiye peger istimal dike ev yaji zaten devje beradi vakti ve defroşe hesabık de veyakiri yani vakta silah da peyde ve YPG zanı bu ve erişe li Türkiye hatta ez karım ben bedeve Amerika eriş gel Türkiye kirupe ve zanı bu ve Türkiye Türkiye ketve derape ve vece harbe diyor zahmetiya ve de duvarı aboriye de hepki preskrek dinu pe ve duhazet mesela min biçede o dehela roj helata sinor kişide duhazet Türkiye bikşini sermasi aslında derdi Amerika'da ve derade ne min biçici ne afrinişi. Derdi Amerika'da ve deradı vakme bistakadı god hela rojhelatı aduz ceduz ve deradı hem üse Amerika hani ki van usanaj boçe hazırdı ki sizde habd tamamı hicde hab üshane yekşi bu hasabe İran etki. Yani sebi ki eri şekilde İran'e bekirin van usana da destek xod. Bugün avanal konu değeri zor edeye. Adu da petrol duve deradeye duhast ev petrolajı bekçina jerçeke. Ev bekçici ki bu bir desteği YPG duhast bekçitiya ve bu muhafaza kartiya bu o teslimi xwe bike. Asya çi duvi sinora de evlehiya İsrail heye. Şiber veji dve derade nerina Amerika'ya ana li Türkiye'de tengasi ki ama de mesela değeri zor edi. Evci stratejik de destek xwe ve dera behele. Ana Türkiye xwazini bikşine sermasi. Bala xwe bededin yani vakta operasyona Afrin'e gider spekrupe ve goveya nece operasyona mine. Tu bawer bikin ana dibin biçejide şu Türkiye'ye hedi vead beje. Ve be balava yani seroke derve seroke zile derve me bejin çavuşoğlu beyanattık da. Yani gobmin biçe Türkiye o Amerika askeri ve derade eme evleviyah ve evlehiya ve de destek xwed bigirin. Evet de çi mane Amerika dve derade teklif nadı dve. Aslında hedefa Amerika ana ev cegd desteği YPG'de PYD'de bimine bir pazar ki yani bir masa ki gırunun lehev bikin o veya de desteği xwed. Aslında ne desteği YPG'de de desteği xwed dihele. İşte Türkiye dve derade gibzanebun hareket bikin. Bilhassa ev operasyona Afrin'e jige ab zor gibi le derxistu peve ev proje Amerika gişbo gibetal bimine gerek Türkiye yani ev oyuna Amerika
قد خوازل لدارخه تركي نيفيوني قد تركي بوی قرار خو یعنی به استقرار خو قد وی دراده قد دوام بکن باور بکن دستی امریکا جی و اف امکانه قد خوازه لدار خجی هم د سینور گشیده د دیرزورت و او سینورا قوم پیله د من بیچجی دستی امریکا انا ضعیفه دخوازه ترکی بکشین سر ماسه د تکلی ناده لهف بک انا هدف امریکا یک شاف كيكي يحيى بشتي عفريني محقق وتركيا نه قابدن باوجه موديلا جرابلوسي تركيا والعفريني دكاربه تشيبكه يعني ويدر باواكي دريج زمانكي دريج ويدر مينه يعني تسليمي اسوبكه و يعني معنا تركيا ويدر تشخابه وي وبشرا بشتي اوقا پیش وچيه بر من بيجي يعني وكي عبد الله خصمي كده باسكر لهف هاتنا لهف كرنا تركيا وامريكا لسر من بيجي اول ويدر بمينه ان تركيا وهيجي بسرفا هرنشه بلي بيا كارم فيجن تركيا حتى كو منفعتي خو بدس نخيني زوب جور درناكه نكو امي بيجن اگر اسد ورجم يشيوينا راس بفي كاريوينا راس بفي امي بيجن مجادلات البر مخالفاتك كوينا بسر بخيني بلكي لسر بينا خبر بده اما اف هي يلو دو وقت كي كندي ام نكارن بيجن تركيوي در حالوي تسليمي اسوبكي وي دركبه ناوي ولو حساب دك تركي قد وقت كي دريج ده الول بمينه هم جبوق اداره ورا روني وهم جي زوبزو او شغاق تركي جناف بكشه احتمال که اید هندره ورده تشنیگنین تخمین کردن امی بیجن بگه بهفج کفن دورا تشنی وری بری مثلا الفياليه الجرابلوسي وعزازي واندرا افتشتانا تشيبون او هناك امي بيجن غروبا هناك اون دناف فاني اوسو دجي جارنا تشتي وري تشي دبن هذه اداره ده فالا هي كيه اري هركز بخويه جبلاود بقى بهفج كفن جارنا جبوق اف كتنجي تشينا به او مجبوري جي ما به او مطلق ويدورد بمينه شو وين يتي تركي دار ويترا وين يتي دار ويدرا وافجي هي ويرو اف احتمالا حتى ك اف احتمالا ايوك مثلا بي دي في هواي بين يتي كدورد بمينن والويدري اداره تكف دستيوان حتى اف احتمال هبه جو تركي دائما ويقولوا بيجوا بي وشغال ازدر كفن ابناء مبزوري فرستنديه مفخينا خو فرستنديه ام در كفن ابناء يورن فيدرا وفينا ببيشخينه وفينا شخور بك مهنه ودورد وقت كي دريج وبمينه حتى ك اداره الويدرا روني بيشتي فينا جي و انها هناك بازار بعملي قاره وورن كرن فقط امي بيجن وقت براي عبد الله قوتي بلاني امريكا بفراني لسر جيج بيتر بترول تيد هي امريكا ولو حساب ويشخر بكو افدر كوي شغاق امي بيجن روجلاتي فراتي دور ديرو زوري رقاي واندرانا دستي ويناد بمينه او شا و تركي رازي بك و بتلفيدرا بمين فقط فياجي هي او شغاق تركي جي فياد بيجي بشتيجي عفرين بينجي وحش رجاء دستند وويشغاق من بيجي دو وقت كي هندكت بستينه بلكي ند وقت كي نزيكته اما د بشتي امي بيجن هل بجارتني ده بجارتنا 2019 ده تركي جاردي هجر تهديدن دوام بكن امي بيجن جهيلا آلیه سوری ده جیگ پیدا تیده جورده تهدید هنجی دوام بکه او چاق و ترکی بیناش خور بکه مهنه او و چاقی اف جیگ آنا پیدا تیده و دوان راجی کبه ترکی وینا چونکه جوار دکه بیا مهنه بهواکی هبونا پیدینی دورده جالی کی ده ترکی رو مهنه آنها ترکی لسر خبر ده دیگه تکه ده امی بیجن هلا عراقیش لولاد بيجي كي دبي ايرو تهديد دائما بسر مدتي ام دجهي خدني وتهديد تيما بريق التهديد ولا ما امي هنسر تهديد حتى بحكومه العراق دبي متهدد كيفني نكد بس بتنيش بلي
بلا قفان حسابانا دكي اف حسابي تركيني لسر جيغ آنها لروجلات فراتي دي ودوام بكي وتركي فرصتا خو ببيني جي خو نجي خو سالم دينه ويبري خو بده في تراشي وي دفرده امريكا بتشاوي بمنفعتها خو امريكا وبدس بخينه امريكا رفقنا فرقه بيناتنا ها تركي ها امي بيجن بهذا بشتي حسابي عيني حساب جير فرقناك او بهواكي جار دي بازارنا سيرفي بترولي ويبكي بله بله اف هي يعني الامريكا هناك امبيجن كافرش جي دوغهارين يعني او سيستم امريكا كورونشتيه انها بشتي ترامب هات سري دونالد ترامب وي سيستمي دخوازه لغور خو هناك وغراندنا چبكي يعني مركي وقت تيلرسون وظيفه عبيد كسيكو ويوره وزير كاري دروا كيد امريكا يعني سيستم امريكا امبيجن امبيجن وظيفه مهم evde çünkü Amerika bu tamamı dünyayı ra tekli de tamamı dünyayı ra çı perskerek hem dünyayı be Amerika ve kısmı ki heye jber ve vazife harimazın o امبيجن mühim dedin Pompeo seruki CIA em çavi bxoynin yani hem de serve mesela Amerika Türkiye'de ji hem ji hava ekidin ji hem tkarın çi bejin serve mesele Yani beri her tişti vaktal mesela Türkiye ve Amerika gemere binere Amerika Türk işçaf xo der nextiye. Yani veya pürmere xoşik zanebe çuğas alikariya YPG kir haqu silah danwan haqu semeben gavin lehember hev avet nu pevji Amerika tücari Türkiye işçaf xo der nextiye. Ana preskireka veya her imezin be Türkiye به Tayyip Erdoğan rey. Şiber ve yekeci da ara Amerika o Rusya'da aslında da ser Türkiye de rekabet heye. Çünkü bu şey Amerika hedi ev gave gitavetin döndüre Suriye'de Türkiye nezik Rusya atkır. Evyaji de bine siyasete Amerika'da ek demeşandın Pentagon kısmıkçı lehember veyavon. Yani digo tamam tu figür ki küçük bir destike fakat figür ki vak Türkiye de roşalatan avinde pır xurt emşi deste xo derdixin xonezi ki Rusya'daki ki detekiliye aslan adıcı hedi merenlere Türkiye xodve deradır reda. Dve pozisyonede benim bala xokta Tillerson şu bu mesela min biçe hatı bu peve ev tekiliye vanı geçe bunu peve de rojevede o de nevisadı o de kastadı liser ve yazıya hatın yazkirin ya da tiştege hatın gotun kanaat tenebun. Çünkü hündüre ve de çağat iştegelandın kesik nizam bu. Şüve tekilya Türkiye o Amerika getirirsin diket arıyor ve aslında ev havale veya Astana'yı vek İran ve Rusya şüve rahatsızdı bun. O tanin zamanı digo un paş deriye girti un çi dişteğlen. Yani dve deradı aslında Türkiye da ara Rusya ve Amerika jidi ana boyu vek ama bejin herkes naxwazı şidestevi her dve deradı bu ez bejim Amerikan Türkiye bi tamamı şiçavxwa der naxistiye. Ama dve deradı çi mesele heye? Dve deradı vaqta tekiliye van devletana geçe dibinu peve Türkiye pozisyona xwe çawa. Yani de mesela min bir çeşidi o pişti ve çi gave ba ve a mühim ve ayı. Türkiye de sale gider bas bunu. Bilhassa de mesela Suriye'de yani baveriya Amerika gilhela Türkiye nema pe baverdi be. Ev baveri nemayı. Şiber veji Türkiye kanata me de pişti de ser masede gitişte bişteğlenci ev gave xo vaqta ba veje ev beri gisoze gididanede yani hem de Rakka'da hem işte de Afrin'de hem de min biçede de gotun işte mesela hayvan düşündü bistinin avana gış adatını berçave xo o tikeliye xo varabe Amerika yani gave xo tave had ve derade Tillerson çuye Pompeo hatiye yani dve derade Pentagon karar kedidi vakti jigo bu xaz stratejik degiş bu zlama degiş ki
di serokan jî were yani başkana jî mesela min Trump anû pêve dixwaze siyaseta xwe bigihare hat vê dera de şifrena didime yani divê dera de şifra çi ye işte divê Tillerson di mesela İranê de nerm di fikirî yani givana em ê bin müdahelakê bikin Tillerson digot ne wextê vê ye ji ber wê jî yekîk di heqê İranê de daha em bi rastî bibêjin di heqê Müslümana gişade hatta di pazê tîrmehê de yani di Temûzê de tweetê ev Pompeo avetin li ber çavanê yani Tayyip Erdoğan jî yani insan ki wek çîkirê dida yani kral ki em ê bin bi zorê wek hatiye vî şeklî tweetin avetin ji bo çi zivana dibêjin yani têkiliyê Türkiye û Amerîka ne ser Pompeo ya da Tillerson tenê di Pentagon dixwazik wexta tiştina de giş bike gavata ve fakat Türkiye jî wexta dere sermasî ya da gavna bavê jî ev tarîxa nêzîkî Amerîka îxanetê pêr kirine sozê neanîne cî derewê kirine giş hatîne berçavê xwe sermasî verûne. Serwezîrê Karê Derve Çavuşoğlu û Hago li ser bîcê me û Amerîka li hev kiriye em û Amerîka me bi hevdûre wê derê muhafaze bikin û peyê de wê ji wê derê derkeve. Evet, Türkiye çıka bi Amerika evle be servê mesele yani askerê xwe û bi askerê Amerika re yan jî têkeve min bîcê wê der muhafaza bike gavkî wiha wê Türkiye çıka bavê servêna li piştî wê hatina Tillersonê Tirkiyê li servêna hinek xeberdan hatin kir mutabaqatin jî belkî hinek çêbûn fakat wê guhertina em ê bêjin wezîrê derve Pompeo hat şînawîna acaba akîbeta wan mutabaqata bû çi anha qamoyî vêya nizane ew jî meçhûl e bene vêya meçhûl e ew çaxagê Tillerson hatibû Tirkî jî wê çaxê bi serokkomar bi Erdoğan re jî bi tedî rûnişt wê çaxê wezîrê karê derve jî li wir bû li wê dera jî tutanax negirtin zebt negirtin tiştik nenivîsandin bi 3 saeta bi gotinê bi hev re xeberdan di vir de jî bêka çi bi hev re xeberdan ev na jî qamoyî vêya jî nizane lewra îja ji belavêna anha bêka Amerîka û Tirkî bi çi hawî li ser min bîçê mutabaqat dikirine anha aqîbeta vêna ne meçhûl e aqîbeta vêna meçhûl e feqet em ê bêjin îro wê çaxagê hek bixwazin bi çi hawî bi karin îdara wêna bi eskerî bi her hawî karin bi hev re îdare bikin vêya ne tişkî mühîm e û em ê bêjin tişkî zehmet e belkî em vêya bêjin Amerîka bi Tirkiyê re em ê dibêjî ki ez ê vê dira îdare bikim manya vêya çi ye dibêjî vayî em bi hev bawerin dilê me bixwaze em karin li cîkî pev rûnên ême hew em ji me re ne derdike em ê bêjin em bi YPG rûnên ya bi em bi mezinê wan re em her nû werin em wan re görüntiyê bidin em ê bêjin wan nêrîna tedî didin televizyona didin em ê bêjin medyayê hew ew na ne tenê bi ê Tirkiye re ji vê dawiyê tedî bayraqê Tirkî tedî ê eskerê Tirkî jî re ew nêrîna dan medyayê vay çi كأنه تركي وأمريكا بهذا باورن تدي الباوريا نابين أمريكا وتركي جزود شو خرابوية هم لسر مثلا فتوية هم لسر مثلا سوري تركي نما بأمريكا باور دبي وتركي أمريكا دبيجي كي هاك تدخوازق أم بهذا باور بن تشني معين بتطبيقي ببراتيكي كركت درخين هولي هاو تاني بقوتني تقوتنا أجمر دبيجي أما حتى إيرو تقوتني تكري تذكي تلبشت وان قوتنا أنا مايه أنا بنارن دفي مثلا هاتنا في Tillerson ده ولسر مطابقتها من بيجي جار ديجي عقيبتها في وان قوتنا ناجي احتماله كبير وقت عقيبتها وان قوتنا بري لولا حتى إيرو أنها وزیر کاری در و پشتی سیه آداری دبی هیم بهتر تری لسرجی خورونی و اوی بناره اما حتی ایرو تی گوتنی ولو تی بیج خوشک و بیجی بی فهم کردن حتی آنها نگوتی و نکی رسمی نداره هی رسمی نگوتنی pozisyonu Avrupa mı kısmek haber bidin? Yani ser mesela Afrin'e şuna ser Afrin'e ve heza Türkiye artışa Türkiye
Parlamentoya Avrupa ki tamamı parlamenteryen bejin Avrupa yani tamamı devletin Avrupa lüve derdicivin. Lidiji Türkiye kararek da Türkiye lazıme roki zutur jüveder derkeve. Cevaba Türkiye fır şiddet bu karşı ve pozisyonu Avrupa çavadı xoyinin servi mesele. Yani parlamentoya Avrupa hela çeptet kurtu. Şüber hela çerptu hündürevet kurtu ji kararı giderdikevin düvarıydı karın tesir kel hev bikin. Hatta vakta müzakerat kin de mesela kedi tesiri eme ben tekiliye van çedi ben ev mesela Afrin'e ji vakta karar istendine ev tesira mera xuyadı ki yani de hember Türkiye. Fakat kararı parlamentoya Avrupa'yı hatta ana de hakkı devlet adı dane gelik carat hakkı Suriye dane de hakkı işte Myanmar'ır dane ev kararı wan le hava demenin yani devleti gilwan dinerin eskarım ve bema civina milletaji yani merekar beje devlet ev kararı ge ev distinin zede bingaha ve nabinin bi tarafti dibinin şber veji vaqta devleti gav ke gitave şexendi kararı devleti Avrupa ya da civina milleta bir ev kesi wan alakadar dikin. Ettekiliye wan buwan devletan arif hebe peyve wan şuar mühim dibinin. Yani vaqta Türkiye ama ben ket Suri leki peyva kenari yani la İran'e nari la Rusya'ya nari. Yani vaqta ne dijive ba ve Amerika jibner ya ki tu ner vaqta Amerika beyanat kedidi dve deradi Türkiye bingahavet be çuqas ve dagre li servet sekene. Fakat kararı vak Avrupa ya da vak acvini milleta şber sale gider bas bunu. Çı kararı gidane hem şehel kedip taraftarti dane şicina jide eme ben li ser hakiye vaqta karar ke jididin ev kesi taraftarı hakiye ji mühim nabinin. Çünkü dibe tu gav duvarid navetin. Yani duvarı mesela kedi parlamento Avrupa karar kedidi ne taraftarı wan ne ji ne alikar yani hem alikar hem ne alikar şber bini ve günah dagırtın zede şuar mühim nabinin şber ve ev karara parlamento Avrupa'yı da hakkı Afrin'e işte Türkiye gerek şuve dera derkeve egelik devlet şuve deratin Amerikan zam çen hazar kilometre te hakkı ve nabe gerek derkeve fakat sinordaşı ve Türkiye şehir tarafet roket jertin لناوید که وقتا ته که وی داره تو بگریشه در که شبیه بنوی نداغرتی şu an hiç Türkiye zeden nemiyor. Şu an Türkiye göğne da evet. Yani bak Türkiye emdven üçüncü şahıs yani evet. Avrupa dve mesele de lükeleki yani belki bil fiil tesiravetine beserve mesele ma serve mesele bunu tüştek bejin ki yani. Ya karın bejin ev karara parlamentoya Avrupa ev temenniye وقت تمنیه که نه وقت امی بیشتر قرار کی گوت بیش پراتیکی یعنی تطبیقاتی که تطبیقات آوینا و بیکرین به زوری اجراتک جی بوی گوتنی بیکرین. هاو تنی تمنیه. گوتنا خوش بیر نکن چند روبر اردوغان بلکی به بیانات خوا سر اروپا بچو NATO yani NATO proje devletin Avrupa navdane un çmanayım bimara ve tehdit aldırıcıme bertaraf nakım hevdura belki Avrupa cevap kidayı yani emniyet taranı ve meselede hin betir sebebi kararı bir virangi derdike benç parlamentoya Avrupa be prani be sebep ki evi mesela Bray Abdullah Goti evi hezi çep parti çep hin betir de ve derat tesir avanazi de ye şu cümlantiya Türkiye cümlantiya Türkiye jixwa dikin abna bi sebep vena اب قراره بفیرن گیدرد کبن یعنی وقتی تبیجی قرارک براستی و قرارک به تطبیق کردن و به زوری تبی زور کوینا هبه نممکن جوی پارلمانتوی اروپا در ناکه. بله سروی مسئله اوقا خبردا مثلا افرینه جارکتن ام کرتای بیجن ترکیه بردستی سویس شواخه ساعت 8 نیوا کت افرینه و پیاده برخونه دا لناوند عفرینه نها عفرین دسته ترکیه و
هێزên ÖSOD'ye temaşavan hêja belê mesela Efrînê xeber didin heft sal di ser mesela şerê Sûrî de derbas bû vî heft salî de gelek dewletên Müslüman bi hev re dijminantî kirin xelkê Müslüman bi hev re dijminantî kirin bi milyona însanê Sûrî koçber bûn heta Ewropayê çûn Ewropa wan deriyê xwe li wan girt perîşan bûn bajêr xerab bûn kuştin çêbûn bi sed hezara sivîl hatin qetil kirin belkî bi nayê hed û hesab ku pere dûr de hatin xerç kirin lewra temamê silahê ku wê der tên şixulandin îstêmal kirin dîsa ji xweyna Müslümana ji ser em bêjin dewlemendiya Müslümana tê hesab kirin me jî vetereyek çêkir ser vê heft salê şerê Sûriyê em vetera xwe temaşe bikin û qismek em ê ser vê meseleyê xeber bidin înşallah. Piştî xwe pêşandanên 2010 dijî hikûmeta Tunûsê bihara Ereban li Misir, Yemen û Lîbyayê ji bo sedema şoreşan xeleka dawî li Sûrî pêk hat. Lê wekî welatên din ev pêvajo li Sûrî jî guherî wekî demsala payîzê. Di vê şerê de bi sed hezaran kes jiyana xwe ji dest dan. Mixabin ev coğrafya û erdnîgarî ku qada lîstika kişinkan a hesabdarên emperyalîstan. Di şerê Sûrî de 28 welatan jî girt. Di vî şerê de li Sûrî hilweşînek gelek mezin pêk hat. Li gor hiqûqa navneteweyî û çekên hatine qedexekirin wekî çekên kîmyevî, bombeyên mîsket, bombeyên veqûm û bombeyên Nepalê her roj li ser serê xelkê Sûrî hat barandin. Ji sedema pevçûnan li Sûrî 600 hezar kes hatin qetil kirin û bi 100 hezaran kes jî birîndar bûn. Serokê Komeleya Nur a Sûrî û Serokê Platforma Komeleyên Sûrî Mehdî Daud derheqê şerê ku li Sûrî hêjî berdewam dike de nirxandin kir. Alanına göre bazen Daud destnîşan kir li paş şerê Sûrî de îşgalkerên Siyonîst heye û wiha got. Mafê heyat û jiyana Sûriyan jî heye. Gelo em çima nikarin wek azade nebijî? Gelo çima ewqas li ser me tundî û şîddet heye? Em dema ku li paş van pirsgirêkan dinêrin, İsraîla xusran derdikeve holê. Ji bo aram û huzûriya İsraîla xusran, ewqas mirov ji cihê xwe dibin. Ji bo bi rihetî û hêsanî İsraîla Siyonîst bi petrolê bimêje, hewceya rejîmek wekî rejîma Esed hebe. Ev însanana tucar ne Filistîne, ne Tirkiyeyê û ne jî Lübnanê nafikirin. Dixwazin xelkekî ku bestenê li nan û xwarina xwe difikirin derxin holê. Türkiye düşünsünler, ne Lübnan'ı düşünsünler. Sadece Di sed sala dawîn de dilsojiya ku li Sûrî tê jiyandin, dilsojiyeke herî mezin e û hêjî didome. Ji bo nabera Müslümanan ji nû ve bi rêk û pêk bêsaz kirin û ji bo dawîbûna hemî şer û pevçûnan, gelê mezlûman destê xwe ji bo duayê vedike û ji Xwedayê xwe dixwazin lava dikin. Hêviya ummeta İslamê ev e. Dibe welatên Müslüman bêbahev û yekîtiyekê pêk bînin saz bikin. Tê bawerkirin ku ew ê ev yekîtî pirsgirêkên Müslümanan û pirsgirêkên herêmê bi aqilekî hevpar çareser bike. Belê herba Sûrî heft sal serde derbas bû kekê Yahya heft sal em serê xeber didin. Yani ji hêlek de rejima Beasêm xeber didin êrişên li dijî sivîlan li hêlektin em İranê xeber din li hêlektin em Rusya xeber din li hêlektin Türkiye me xeber da Amerîka me xeber da îro fîtneyek mezin di ser Sûriyê hêjî dewam dike wê qismek dihê dewam bike li wira erda Sûriyê biye çend perça qismek destê PYD'da destê ÖSO'da destê IŞİD'ê da destê rejimê da wiha perçe perçe biye ûn çal vê heft salî din hêrin. Anha di serî de em veya bêjin ku di berê de ew örgütê di erda Sûrî de herb dikirin û li pişt wana hinek dewlet hebûn. Piştîgê
اف مثلا داعشي كدار كات كداعش ببيش كات هنجي او شاغ مثلا كوباني دركت هولي ودورده امريكا براسته كواليسيونك كل همبر في اشي دي كو ازي تشي بكم افايا جنيزيكا شيست حبتي دولتي بها متشكله اف كواليسيون هان ايجاد ورده رابو بي يبا غيره بي ديره آلی واناکر و به مهنی کت کوبانی. بیشتره جهه دنیای جهه که ایشیت امی بیشن ابداعش تیده لوان دراناجی بری خدا وان دراناجی گوزه وانا زی داعش جه درخینم به مهنی هندو جه خفرکر. او چاقا که امریکا اف پیلانانا کرن وان حسابانا کرن او چاق وان دولتانی دنیای جبوگ تشنیگ ند حسابی وانده. نين هولي وشينا بن او جي كتن دوريجا بالخاصه جي امي بيجن ايراني هق الي روسيا جي هق الي اسد كر هين بتر الي كر بالخاصه جي دهيلا عراقي جي قرشي داعش ايراني هين بتر ولو كت هندري فعاليتك و افين بيجن حشتي شعبي افاكر ودورده حرب کی هیم بهتر گوه چقدر امی بیشن از ندر کدم میدانی اوی امریکا به مهنا وی ایشیده اوی گلک جیازفت بکه بله بی حسابات کرن و پشتی وینا ایجاد دولت بتفده دنیر هدی در کت میدانی اف مثلا اف امی بیشن قل ترکی کت البابی جار دینه به سببی بو تركي او شغاق از بخونه كذميه او امريكا دويال يار دبنيا سينوري مروي خبره بحراس بيبد ولو حساب كر ولو بوجي ولو بباياجي ولو تفهم كرنج اف دولت نجبو او شغاق اف حرب حركات هندري في الهافيات هندري سوري دركت انسان هنك مافني خو حقني خو حقوقني خو ايش دولتي دخواستن ودخواستن كي جي وقت كي دريج دي بابي بشار اسد وبشار اسد بخوا دي وقت كي دريج دي لوي درا تحكم دكر دخواستن كو ورقو هرتن اف خواستنا كي بلكي محسوم بو فقط بوينا لوي دري دولتي دستي خو خستن هندري سوري لبينا دلي وان راحتنا بو بالخاصه جي امريكا افياش خور كر مهنا افتبليها فيات هندري سوري ده وقال سوري جبرد متفقي روسيا بو هنجي رابو دورد سوري ده جيوش بنيتو نبو جي خود سوري ده تشيكر توي دفي تبليها فيا سوري ده هندري بان حفت سالانات ده كأمليد نهرن مثلا دورد داربيا قال مصري تشيبو او جي تندري فان چند سالا ديه بنا دورده لغورد لي خو خواستن امريكا خواست لويدري تشتن تشيبن تشتي بيد لي وينابه ونالغورد لي وينابه امريكا ناخوازه دورد تشيبه وبغوتنا اسرائيل بافره جبلا ولو دهندري سوري چقيسي تبليها بي تشيبه والجورد ليوينا الجبوق الجورد ليوينا تشيبه هناك حساب كرين هناك حركات كرين وابناجي تبلي في هندري في تبليها بي يبون كتن هندري سوري نجبوق سوري امي بيجن هندري وينا افا بكن يا تشي بكن يا امي بيجن الهبهاتنا كي دائمي بكاربين نجبو فيناي اونا هو تاني امي بيجن بالخاصه جي امريكا هناك جبو اولويه اسرائيل وجبو هناك منفعتني وامي بجنوك بترولي وجبلاك جبريد جبنيد سوري دتنابو جبو قلبي درا خو بجيبخ هناك تشتنكرن وبفي كتنا تبليها بيا سوري اب تشجيهات ميداني جهم بيشتي سوري ايراني كتهليكي هندري ويجي تبليها بين شيبن همجي هندري تركي تبليها بين شيبن ابنا تفد بافره كرك مرا بفكره وحربا سوري كرك في ناريني مرا لي بناره لولا اف حربا سوري كل جورد لي فاني جو ويتفددن
لگور دلی امریکا بقدیایا لگور حاضریا گدکی اوی هندوری ترکی و پشت رجی بلکی بری وینا بلکی پشتی وینا و هندوری ایرانی جی این وقت بکرا وقت هندوری سوری. بله. دمان نابری هاتیه پشتی نابری انشالله سر مسئله امی دورا گوتنه بدن که عبدالله تماشان هیجا پشتی نابری انشالله میدیسه هر دوره. بانگا حق جکلها آمد گوارا اسلامی چاندی و هنری بانگا حق جکلها آمد گوارا اسلامی چاندی و هنری تماشاان هیجا برنامه دومت قسمی داویه دم نیسال پیشبری و نه که عبدالله مسر شرع سوری خبر داده حربا سوریان جی تبلهویا سوری 7 سال میگو سرده در باس بو فتنه مازن کت ناف سوری او مخصصا ناف دری مذهب فتنه مذهبی جی زیادتر وی آگری گش کرن شیعی سنی هیرک هنک رخصتن örgütün سنی هنک ریخستنین شیعی لوی در خستن و سروی دجی تمام عالم اسلامی کتبن و تأثیره اونجی بکرتای سر 7 سال شر سوری شد خوازم بیش. يعني مثلا سوري تشتم تشتغلن قشاغن يعني وك دارك هبه كوكاوي هبه وهر شش ماها همش هر سال كي هم شدو ماها جار كي هم شاكي تشتغلن يعني وبي بالاوا وقت عولي تركي و اسد دغو غرك اسد هر خطا ما صور تو برسكريك زدش تركر خيانت كر هم سروي تشتغلين دبيور اف داعش تركت تمام الدنيا كليتي سر داعش بو و نرينا مسلمانا د سرويد خوستن خراب كن پشتي افياد نزيك بونا işte YPG و Amerika çebu دبيور نزيك بونا Türkiye ve Rusya pişti o hareketini Türkiye ve Rusya ara ki demek ki de hat berşer yani. Oja duru mesela Amerika ket Suriye ve تنرجع أو نزيكي هبون الباب مشتغلين أم جرابلس اشتغلين أم جارنا وأنا عفرين اشتغلين أم وقت كده أم دوم بشتي وامي ممجة بيشتغلين أم رقايا عراك يشتغلين وأنا قشاغن جودة ده حربا سوري ده حربا دنيا سيامين أصلا ما بتشعبي خدي يعني هيل كده دولتي غربي لشهيل كده أمريكا شهيل كده روسيا شهيل كجي دولتي هرمي بون يعني بشتي او بهارا عربا قمشير دكو توبي و هر كسي دكو اشتوي سوري جي بوي شكلي محكي دمها بردوان بكو و اف نخوشي خلاص بياوي اسد هر يا نار فقط ايرو ام بحصا افري نتكن و كالو كي درجي بسكنه ام هند پشت و چي گاف بياوتن ام بحصا وان شغاناتكن aslında düve derade devleti heremi o devleti garbi de seride Amerika harbik dinabe navandeye. Tabi ev gave gitavejin hem şiddu heladı yani yekje ev tişte gita bahs kir milleti Müslümani de heremede nerinawan de çave Avrupa'da bir şekil ki de ser Daiş'e ve pır hoşik medid yani Müslüman bir çi şekline adeta birin pazara Avrupa ev kesege Avrupa'yı Müslümandı bun ya da ev diniye pır beladı bi adı gotun minoka ve nekşe evi dibe adı pazarı adı da ev devleti Müslümana bilhasacı roşelata navin yani zengin hazine ve pır hanen praniji petrol u gaz gite heye dibe adı ev parsel kirine yani ev parsela ve destek ödmine şiber ev parselana şiber edli hev paye kirbun o tu devletini karbon mukavemet bikrana fakat sale paşinde nezika 3 sale gider bas o peve ki henek devlet derketin de paşe jidgi Türkiye derket o peve ev sinor miron grakırın o pevin hedi de god de hündüre ev kazana ki petrol etkele ya me bina şorbe etkele ki kefçe mji heye ev ana hal hesabı henka o dve derade gavavetin asıl resmi mezin bir şekilde bir dü tışta nezik dibin. Resmi bçuk ica kija lehember ki kija gave baveje. Yani Türkiye çi gave baveje
İran çi gavetavêje, Rusya çi gavetavêje, ev devletê heremî. Şehêla dide, di navbêna Rusya û Amerîka de, malûme we di salên nodî de, Rusya şehev bela bû. Jêr digot Sovyetler Birliği. Duê dera di beriya ve çi digotin, di dünyê de du heb hêzê pir mezin digo heye. Heta di nav dewleta diş Amerîka jî pirtir digo orduya Sovyet kesik nikaribe. Sovyet çû Rusya ma şi salên nodî de heta yani 10 salê gider bas bû, heta 2000 jî daima Avrupa di serî de Amerîka wexta nêzîkê Rusya dibû, bi çi çavê nêzîkê Rusya dibû? Ev parselê gid rojhilatan navîn de di destê Rusya de dewletê Xewribî Avrupa û Amerîka ev parselana xwestin ji destê wê derxin. Hem milletê wê û hem jî Rusya di vê dera di pir pêtêşiyan. Piştî 2000 Putin hatû pêve çer bû, Putin û fiyetê gaz û petrolê jî gizêde bû, stêrka Putin derket pêşte û Rusya duwarê aboriyê de xurt bû. Piştî bu 2005 û pêve Rusya hêdî ew mejiyê berê gil hembera Amerîka digo ez heme dîs xwest li darx. Heta ji bo wê zaten min ji wê çaxa de ye milletê Rusya li paş Putin disekine. Di ara 2008 û 2012 de li gor yasê wan em ê tedî müddetik wan heye gerek Putin biça çerkirin Medvedev anîn fakat herkesî zanibû di paş perdê de dîs Putin heye. Ama piştî 2012 dîs Putin hat ve zaten îro sibdû dîs hilbijartine ve dîs yani Putin istatistik redin sedî şêst ve dîs qezinc bikir. Bo çi mi vana gotin? Rusya yani çawa di Qrimê de, di Ukrayna de, di Gürcistan de ji bo vê îmaja xwe rast bike têk hevê hat got di Sûrî jî tilya me heye. Aslında mücadela Rusya o Amerika o alikartiya Rusya gıda Esed li tarafkî jî İran gimaw pêve îro mesele Türkiye ana em dişteğilin ev kuvvetê hêzê gidu heb gewdê wan hebûn ev parselê em dişteğilin îro şaxnî wan em dişteğilin mesela Rusya ne mesela heremî tenê îro herba sêmîn te dewam dike. Birayê Fatih dixwazim gotinekê bêjim li ser mesela Sûrî ew tedî me behsa ew kirme gokî Amerîka li ser van cihêgê petrol tê de li ser wana disekine. Ana me kar vêya bivêjekî wê çaxa destpêka herba Sûrî de Amerîka ewil digot bela ev Esed here wê jî wilo digot. ولود حساب دقوت وطني خدجي حتى مخالفر شي كربو ياك اي دونات هبو دغو زوان كربو ياك فقط بشتري دقال كي اف يبهجج علي كي دستي اسد دغري وان كوتني وان يكن وعلي كاريا اسد جي دكن شخوا وشغاق الوان تنغاي تشي دب درحال بايرقا اسد دكشين ايجاد فرد اف وياهات بيرامه از وياك بيجم كي Amerika ihtimali gid pişt perdê de bi Esed re hinek bazar kirin û Esed ev petrola Sûrî bi hawê wek hawê ruşvetekê bide Amerika ji bo xwe xelas bike. Derin eveya ji nêrînê û ji fikra însen nedûrê eveya pêkirin lewra Amerika îro tiştê bi Tirkiye gotinê bi Tirkiye jî dike bi Sûrî jê dike tev di pişt perdeyê û tev li qaxeta jî nanivîse. Yani Amerika devletek wiha ye dostekî wê sadık jî tune û dijmenekî wê jî em bêjin ku belî bêjî tune. Belê. Menfaat kê derbet kare pêrarûnê dijmin bêjî dost bêjî. Belê em hatin rojeva Türkiye di sala 2019 da hilbijarî hene pêşme ki hewin dest pê bikin sistemek nû ji meclisê derbas bû qebûl kirin çi heye divê sistemê de û Türkiye û kamuoya Türkiye em çi fehm bikin ji vê sistema nû ya hilbijariyê sistema îttifaqan. Anha ser vê sistema îttifaq tiştêk em ê fehm bikin wê di we çaxa em derin hilbijartinê
tiştê wê pêş bike ve bikîjan partî bikîjan partiyê re îtîfaqê bike. Wê bêhtir li ser vêna wê bêxeberdan û her tişt li gor vêna wê bimeşe. Anha ev qanûnê hatine derxist hatî di meclisê re qanûna derbas bû jî 26-27 madde bûn. Ev na tev de jî li ser vêna bû. Li ser vê ittifaqa ki partî bi hev re bikin. Wê de em ê bêjin de heta hilbijartinê jî tev wê li ser vê nabê xeberdan. Anha AK Parti û MHP her du bi hev re qerar dayî ki divê hilbijartina 2019 de bi hev re hereket bikin. Bilxasa li ser a em ê bêjin Reîsî Cumhur de li ser wêna bilxasa serokatiyê de li ser wêna ittifaq kirine. Wê evna wekî din em ê bêjin CHP acaba wê bikîjan partiyê re wê ittifaqê bike ya neke. Evna jî wê li ser bêxeberdan. Agê ji van qanûna tiştê hat derxistin û hat famkirin li gor van qanûnana îro du partî ew ê di hundirê aynî em ê bêjin wek wê çizgiyê de tabloyê de ew ê têkevin pusula mesela rayê wê kîjan partiyê bixwaze tê muhra xwe li wê partiyê xîne di hundirê wê tabloyê de ew rayekê ji hundirê wê tabloyê kevin ew ê ji wê ittifaqê re bên hesab kirin. Em ê bêjin sê partî çar partî heger pev re têkevînê rayê vana wê tev ji hev re wê bên jimartin jî ittifaqê re wê jimartin ev na rayê wan sedî deh derbas bike ev partî tev wê têkev meclisî. Fakat li gor pirbûna ji hundirê vê ittifaqê jî hundirê vê tabloyê de em ê bêjin 5 partiya ittifaq kir kîjan partî rayê wê na pirtir bin bêhtir wekîl wê ji a wê na wê ji lîsta wê têkevînî. Wê wilo bê ew kirin û em ê bêjin berê partiyekê de qeyîtlî baya qeyîdkirî baya te nikarî bû xwe ji partiyekî de xwe rê bidaya. Ana ew rêya wê na jî hat vekirin tij partiyek dî jî ewa te bêje em ê bêjin ewa te heyî git li wê dira qeyîtliyê fakat tu xwe dikarî partîk din dikarî te rê bide lîstê xwe namzetê xwe yanî namzetî te rê bide. Ev na ji vêna yanî ji van qanûnana ev derbas bû yê hundirê yanî meclisê de veya derbas bû wekî dinê jî li ser em ê bêjin ya karayîna raya wê çaxagê sindûq bêdanîn li dor wêna ewlehiya wêna bi çawî wê bive li ser vê qanûn li ser vênayî. Ji bo ewlehiya sindoqa hinek madde tê hene anha em ê bêjin berê digo serokê sindoqê kî bi ew ban tedî em ê bêjin polîsa dikir veya ta ban jandarma dikir anha yekî gira didi yani rayedar tev jî karin ban polîsa kin û hîn bêhtir weka wê polîs bêhtir karin nêzîkî ew ê bive sindoqê bive bi vî hawanî hinek em ê bêjin vê qanûnê de evana hene. Belê. Peki Abdullah partiyên ned meclisê de yani ew ê çawa bikin yani ittifaqên çal pêşme hene li gor nêrîna we yani ew ê Tirkiye bi di seriya here hilbijariyê yani ew ê hinek ittifaqên din jî derên yek ji vana AK Parti û MHP ji xwe aşkere bûye CHP wê pêşkeş vanekî bike ji hêla çep re ew ê kîje partî herin balê lêbelê firsetekî ji bo partiyê ned meclisê de ne ku rayê wan di binya ji sedî dehî de ew jî firsetekî ji bo wan acaba firsetkiyan ne firsetkiyan ew jî lewra sistemka wiha ye partiya mezin divê ji bo ku pêkevin meclisê werin pêşî rayê bidin min hêja werin meclisê yani ev hûn çawa lê din herin. Yani bi rastî piştî ev operasyona Afrînê mere texmîn dike belkî hilbijartinek zû çê bibe yani negihê wextê xwe beriya ji bi rastî ev televizyonê qanalê nêzîkî hikûmetê bi piranî di bername xwe de ev hilbijartin diştaxilîn yani xwe rastî caran ez difikirîm ya min digo hilbijartin hîn wextê pir yani sal û nîvek heye wek wê sibê çê bibe wek wê mehek di çê bibe di bernama de hey hilbijartî û tifaqî û çawa wê çê bibe çilo çê bibe ev maddê derbas kirin 26 heb madde hatin qebûl kirin yani wek bînik dihat fakat piştî ev operasyona Afrînê
از قناتا خود بجم دبی به موتیواسیونی یعنی işte هم به سرکتن مورالک ملت ترکیه چه بو دبی حکومت قرار که بستینه بالحصا مهب و آق پارتی هرن هل بجارتنه گنه دبی دراج اف پارتیه yani همه بین اتفاقی چه نکرنه یا دا گنیتاوان و هل بجارتنه هبه گرگ اصلا حب که دستی خو زو بگرن کنگره منگره خو تمام بکن حاضری که بکن از بخود و قناعت دم آدو دا براسیل وان مادینه 26 حب قدر باسبو ملقشان رياني اري هنك جوهراندن هنا يعني بالحصاد واري اولهيه يا دا يشتوي بشكل هرن صندوق يا دا امي بيجن بوليس بري قدور بو نزيكرنا يا دا امي بين وقته البجارتني قبلي ببه سروكي بارتيا دهندوري حفت روجاد gerek müracaat yasakaya bakın بوای از دهندره و اتفاقیه دم امضاوی له هبه yani به شکلی gerek تفرعاتی به رنگی هنه fakat asıl dehndire ve de kurmayı MHP ve AK Parti'ye lehevruniştine o goti vakta dehndire em çun ve helbijartine ve çi fede bidime çi şekli gerimete bu şekli hatiye hazır kırın apırji işte yekje malume veye yani şbo partik barajı gider basbı ki en mühim veya yani ittifakiye çebike tamamı van o yana barajı der basbı avana zaten partiye dici ev benda am dibejin ve benda gider bastıken zaten am bejin MHP vakta ve madana hazır kiri goti dibe yani dibe hindre ve atmosferde az dibin bende minim ev madde khissine fakat vakte got partiye di cevap çıkari çıgave bavejin ve varide hakikaten de temsiliyet de adalet iktüneyi yani helbijartın ek bir siyasi partiler alakadar ve maliyetik pır bahaya yani yekik alikarti ke nestine duvarı abor yedi tübbeje ev partiye pereş hazine distinin o bereji kurtun hakikaten rakabetik bu arabık pır zahmetiyet ve deradı yani de beri her tiştiyede eğer divan madanadı yasakaydı seçimiydi guherandın hatı bakırın adalet varı adalet edi varı temsiliyet edi adalet bu hataname bu guherin bereberi gerek ve arakrana yani dühündüre hazinede ev partiye dici şubu guhere bidin şubu ame bejin yani ev mesrafa gıbıkın mitinga gıldar bıkın şu hazine van partiye kurt ve havuz perebandın partiye ne kurt şubu gütüne naskirin dengete derine kev millet de nas ne ketene bir hizici avanajı tü alikartiye nadin on adu da priskireka bendeye yani de parti gıbu xazı her helbijarti nejili bende fikri yani vakti go ana ve ittifakıya gel hevrunuştini çıkerime be eviyat be znet hundure ittifakıya debim zaten edbim bende edminim tişmir namine hegad de hundure ittifakıya debim zaten namzed iş partiya karı xod heladır rebede bir şekli peşya veya jivekirine aslında tamamı partiya vak mecbur ittifakıya kirine veya iş bu çe yani şu bu sero komar ame bejin duve deradı peşya ve betir oya bistine partiye çok ji aslında bu begiredan çünkü duhab partiye ve AK Parti o vak MHP ittifakı çekirne ev partiye çok ji bu mecburi wan biminin aslında dedi malumu çun Cem Büyük Birlik Partisi çun Cem Saadet'e Saadet'e ku azveya kabul nakim yani lugor hesabı xuvana dugot vitişta ve kabul bakın evi hesaba hatine kirne tabi hin seçim yani helbijartin hin pere دوی وارده کیو بکر اتفاقیه بکه یک اتفاقیه نکه چه زحمتی الپیشیوان و هر نهل بجارتنه اویا و حساب و کتاب خوب کنو بیرنگی هر بله تماشاوان نیجا مسئله کی دیجی آراستی خست روجوا خو شخود روجوی دبوجی من سروتره کی جی حاضر کر آماده کر 30 سال بری 16 آذار 1988 لحلبچه قتلیامک مزن اشترف صدام و هفکارین وی دولتین غربی هات راست کرن لگور هنک امبیجن بیاناتا نیزی 7-8 insan هاتن قتل کرن به بومبای کیمیایی بومبای کیمیاسال ام جبو ببیرانی ناوی قتلیامه و وحشتا
1988 16 ئادارێ ببیر بینن مەڤەتەرەیەکی حاضر کرد ئەم ڤەتەرا خۆ تەماشا بکن ئینشاڵڵا پشترا مێ بەرنامە خۆ بقەدینن. یادێ بهنا سێڤاتێ یادێ ئیرۆ یەک ji şermên herî mezin yê însaniyetê salvegera qetlîama Helepçeyê ye. سی سال berê wek îro di 16 adara 1988 de bi emrê dîktatorê Iraqê zalim Seddam qomandarê wî yê Elî Mecîd bi teyaran gazên kîmyeviyên siyanît û xerdelê bi ser bajarê Helepçe û gund û bajarokên derdora wê de dibarand. Di encamê de trajiyek mezin ya însaniyetê diqewimî. Kêliya ewil de zêdetirî 5,000 Kurd hatin qetlîam kirin. Dora 10,000 Kurd jî birîndar bûn. Ewil bombebarînên asîmanî piştre guleyên topê dest bi teqînê kirin. Paşê jî kîmyasal û xerdel ketin dewrê. Xelkên Helepçeyê marûzî gazên bi jehr bûn. Kesên hilm û bêhna gaza bi jehr çûwan cermê canê wan şewitî hilma wan lê çikiya. Wexta ku bombebarînê dest pê kir li der dorê bêhna sêva belav dibû. Zarokên bêguneh ber bi dayîkê xwe ve direviyan û digotin. Yadê, yadê bêhna sêvatê yadê. Vê gotinê pêve êdî nikarî bûn xeber bidana. Hilma wan lê diçikiya û yek bi yek diketin û can didan rehmet dikirin. Gotina dawîn ya zarokên Helepçeyê yadê bêhna sêvatê yadê. Qetlîam û komkujiya Helepçeyê êrîşek ji operasyonê Enfalê bû. Tê gotin ku nêzî 200,000 Kurd di çarçoveya operasyona Enfalê de hatine qetlîam kirin. 30 sal bi ser qetlîamê ketin. Lê li dinyayê tiştek neguheriye nexasim. Li Gazze, Arakan, Grozny, Bosna, Humus, İdlib, Heleb, Dera û Gutaya Rojhilat aynî qetlîam tên rastkirin. Belê em qetlîama Helepçe cardin bibîrtînin û kesên ku di qetlîamê de can dan jî bi rehmet yad dikin. Belê maalesef em vê tarîxê her 16 adarê bibîrtînin belê tarîx Helepçeyê nû jî qeyd dike. Yekê Yehya bûn çi dixwazim bêjin bi kurtayî wextê me nemay. Kurtayî em ji xwe de hêvî dikin ki qetlîamê vî rengî em carek de nebînin. Fakat belagê wekawê em ê bêjin ji bêsemyanî wekawê ji bêtifaqî hinek Helepçeyê din elbet em cardî bi can dibin cardî tên meydanê wek mesela Myanmarê îro wek Doğu em ê bêjin Gutayê li Şamî li Sûrî em ê bêjin evan qetlîamana cardî tên meydanê. İş bela çi belagê bêtifaqiyê
و بلاغ مسلمان که هفدو ناگرین و لسر مسئله خواه او بخواه خبر نادن و بلاغ حق حقوقك امي بيجن مافك دنابينا ما مسلمانات هبي قالك او ما بخواه لسر خبر بدايا وما بخواه او حق او حقوق او ماف ما اعاده بكرايا نجي ما بان دولتي غربي بكرا إلو قتل عام حلب جي ومسألة سوري جي ومسألة إلو تبلي هبية تمامي جغرافيا إسلامي بسبب وينا دولتي غربينة سبب جماع أو دعوتي أرضا خوكرنة بسبب إشغالي وانانه بله کی عبدالله هنجی چند گوتنا بیش نمی بگریم برای ما خودش یعنی بالا وجی بلکی کشان دوتره ده پر هاتن کشتن zaten برێژی دیدی وەختا جەسەد تۆپ دکردن یعنی دبێ بە پرانی زارۆک و پیرەک و اختیار بوون ji bo çi malûme beriya Helepçe operasyona enfalê dest pê kiribû zaten Helepçe perçak şiwê ye ji ber wê jî xortê wan gelek raştibûn çeka bi serê cê ketibûn yani ji bo muqawemet ke bikin ji bo berxwedan ke bikin wexta ev kimyasala ji tavê jin di piranî di hundirê Helepçe de zarok û pîrek û ixtiyar bûn ev çi rêya me re dide yani hinek hedîsê tîrokî tarîxî vî tiştî di mejiyê me re de can dikin yani zalim ji bo iqtidara xwe ji bo menfaeta xwe çi qas karin wehşî bibin îro jî li der û dorê xwe yani em di Sûrî jî dibînin em li Afxanistan dibînin em li Myanmarê dinêrin em li Gûtayê dinêrin heqîqeten ew manzarê ana nekêmî Helepçe ne ev jî wekek Yahya got tek çaresertiya wê dewletê Müslümana piyê xwe bihevdin û ev dewletê Xerbî şinav xwe derxin. Temaşarên hêja em hatin dawiya bernama xwe mala we ava serçaver hatin keke Yahya Turan û Abdullah Xavan li ji razî be. İnşallah heftiyek din dîsa bernama Rojev û Siyaset em ê dîsa pêşberî we bin emanetî xwe dabin.